Siyabingelela nginyengelezwa abadala nginyengelezwa kaNtshangase eSwatini kaNgwane bogogo. Sikhulekela nje sibika tinsita sibika kulungisa timo sibilise kuphila silungise timo ukucega indlala kuvele kuphela. Hlela lamadvodza ke namhlala lapha ekhaya lamadvodza lekuthiwa mabutfo etinyosi ngokwemehlo enyama kodwa ngimabutfo emisebenti nakwasemakhosini. Sengisho ukuthi ke bogogo uma ngabe uthi wena ufuna kuphila ufuna tindvuku tekuba nemali tindvuku tekuba nemali ke ngihlezi ngichaza ukuthi ngetindvuku letahlukahlukene njengoba ubona lapha ngike ngikwentele intfo ngiyigcabe emtimbeni ngikwentele intfo yekugcatshwa emtimbeni lehlukene kangu 1 2 3 4 lokutigcabo tekuba nemali lokutigcabo tekucina kuvika kuthi mabakuloya ungaloyeki njengoba mina bangiloya ngingaloyeki nje behluleka ngisho sebasibazama imoto tami ukuthi ithole tingoti bahluleka ngisho sebasibangibophisa. Sengisho ukuthi ke nawe bofika la ekhaya siyokunika lamandla amandla ekuphila amandla futhi lanka lesingawachayizi sithi hawu sesibompetha babompetha kepha nje lengingakutshela kona ukuthi ngiyasadi isitori sami kule nkinga losuke unayo ngenta lokhu ngente tigubhu tabo 25,000 35 45 50,000 100,000 bese ngiyibamba 150 ngente noma liphondo ngikunikete futhi lamadvodza lawa silisa noma sifazane kulaba lokungibona ubabona la uthi ke lomunye umsamo ushuthwa ngithi mina hayi umsamo longashuthwa ngilobusamo lokwamadloti lokutiyinga lokutiphukuphuku lokuye kithine ngoba thine sangena sajula kulomsebenzi sagotshelwa bogobela basikhulula bathi lwala khaya umsebenzi awusebenzi ngokuthi emsamo kushuthwa kanjani ngoba ngishutha lapha nje kukhona la ngeke ngishuthe khona. Sengichaza ukuthi ke imithetho yethu indumbateni umadvodza angayifaki emithethweni yethu thina labanye thina asingenwanga ngalamadloti etimbadada sangena ngilala civilized kungawo sasimasifika kulomsebenzi kwangapheli nabo 2 years sabe sesinetimoto letimbili ngalo silamadloti lawa akusila amadloti etikofela etinghabi langa nemajoke nemabhayisikili. Kunengilengulaphako lokwatiko nje emhlabeni lokudinga ingathi emhlaba letikhona tikhona tintfo ukhanza ukuthi sikwentela into yabo 800 1000 1.5 sisolo silungisa lapho sibuyisa umuntu wakho kuphinzise emva kubethela ekhaya sibethele umtimba ukuthi bangakhona ukushaya sibethele ilokhungana sibethele lapha ukhanze ukuthi kwafa umuntu ngendlela lengatholakali sekumele tindvu ukuthi ishayelwe ambulala siyakusebenta lokho ngiletindzaba ukuthi lomunye ubophe lomunye siyakusebenta lokho kunengi siyakwenta inombolo ithi 76 34 2733 lenye ithi 79 34 2733 udaseke wena ufaka i-country code mawungekho eSwatini yala Swatini lokho khanza ukuthi kuba ngi-00268 noma kube ngi+2 68 kuye ngawe nje ukuthi kukuvumele mawukwenta kanjani. Kuphila kufanele ukuthi sikusukumele impela ngihlezi ngisho sikuhambele kuze siphile kuphila lokunekuphila kucace lokho ukuthi ulusotsha sotsha ke lifela empini isotsha futhi lilwela ukuthi lincobe lingancotshwa ngiphile nje ngithokoze siyabonga.